heta hian sustainable development and reform policy ti nia sustainable kan ti chuan maso na tlo dai rei kan ti akhani ta amaro chu hemi chunga hian langsar deuh mai chu abung khat o lok mai kha so thing ti khania chuan helai manifesto bu po hian so thing te ai eng marcha mun phia ti te ni ta hei hi sustainability a hol le item ani rengem le tilai kha maso na tlo le dai rei kan ti kha ani rengem le chumia ta na man chi chu ani rengem ti kha a zo na pakhat na ni ta sela khamirual chi khan so thing hi kan soi na sa le mai kha ni china po kan soi ta chu so thing he tiang ta kan tuipui hi eng ang takin nge he hian kan economy angonga he hian eng ang takin nge kunna thok tu te hi a choi kan theyang tilai kha in chu toin karinga chu ka zona ni e kan chama sanga nie hemi achap tar ma sa kan handa abi ken thai thar kan leitur ho kha bude ma khana ran soya he hi sustainable huang chua khung chin ani em tilai kha ani a keni chon tereng mei hei hi sustainable huang chua khung chi ni e ti na kha kan chana ma sa ni ta sela chulaya kan soi fia du na a chuan ama saberin hei mizoram chu kan hria anga thil pani lian deuh deuh ma pakhara chun human resource le natural resource ani a chuta kan nei chun le noi ho sana chu kan lo nei ni pon tu na ri chun kan explore lo wa raw material kan nei chun le kan rama chu kan thlai te hi ni ta ni tu na sum do na emo izon na mo bultan do ne la a raw materials berakha mundanga tang lak lu ni chon an theilo phota chu wang chon hi kan rama sa kan rama thadu em ani wangin hi kan rama reng turani a chu wang chon a sustainable ani ti akha di ta sela apani le na chuan hemi so thing bi ka hi ni e kan han chuta tu na hian kan be se da chuan quintal sing ni kati nuai ni vel bo hi chu thar kan in be sei ni chu ani awangin a budget a po estimate kan siam sa vek to wa budget da dan tur ta po kan siam sa ma ro chu adi tel ro chu la dang lam theni wangin seidan vek kha afin thak hello me theya chu wang chuan hemi so thing te po hi than khat chuan ama kan tv nge ni tok ma sa te po a sustainable chi ami leyet wa ti chebe ti te po oma kha izona chan deuh khan ni te po kan hria kan ron chang direct nga langa habi so thing chung chang bi ka hian chan dan pathum a oma pakhana chuan le chung lang luang ral le ti chia ti hi ani ve a chumi kan chana chuan kan han en chenga chu ti takhe lo ti chemi alo nang ni po so thing chi na han kal ro u alo ni mi alo laboratory test te phe chu kan nei man lo wa amara chu hei mizo pat he han clear thuak po hian alo ni mi alo wa tu te na mamin social na man ro me lo ni ti kha number 1 chu ni ta sela apali le na chuan chu ti chung chuan thil ni theian e wangin kan ti a chin dan tura hian thil chi ni kan rota pakhana chuan terrace cultivation ang chi le hemi chang kham kan ti keni chuan chang kham hi kum khat khamani wan kan du to lo wa chang dol kan ti a hemi leitla in deposit thei tur ang khan chang dol tak a dol na po thing man ruat lo rungmai mai thelo deuh chi khang kha kan rota chumi lo le chu intercropping kan ti a thlai dang le na chin poli ramdanga pon lo ti na sa em me ni chu hemi vai mim te an tram te nen po hian a chin kop thei vek me ya chu wang chu khami he ta so thing atlarin ching te la anwai che khan vai mim mo thil dang heti han cho po a le chunglang do ra tu dol tu tur kha kan thlai zong so hi chin thei me ni chu wang chuan chu kan strategy panina ani le ta apathum na chuan atop ho ka chuan leilo ti chhedeu po ni se kan farmer te din chho vena tu ni chuan industry po pollution a siama anti tholom chu wang chu enga te kan farmer helai mi ro thei te din chho vena tur kan thil boi pui chu ti taka an mu mong le ti kha alas result khata ta kha anita a chu tiang chon ro man thadeu khai nei ta a chon in lozir chiang to hle ti po kha lang ta so thing hian eng ang takin nge economy kha ngong thingtlang mi te din kho chuana tur te le kan ram economy thleng po khan eng angin nge hei kan tuipuina samai sia kan soilan sar hei helai bu a phi ka chon a chap tara bung pakhat wo top kha nia kha mi thlai bi ka kha chu eng ang tak hian nge ngong ani le te kha chen chang velo ko nga kha mo china pu ke sia soi kha ka chan bel lok du chu pu di ma chong chan wa in khi nong ni pon han inland me mu thei me ka nge gula hian South West China ate himi Philippines ate Indonesia ate kian so thing hi kum za chuan lo ching to ni
a sustainable zia chu ti ne ti han chan an khan mo an chin na mun ngai a hian an suan belo chu mi ti dan tu la hen kan zia ve ka ni ramzo la oma oi dam oma oi tlan oma oi tak om ta khatianga khan teres san ti na chi khau mani chung ang chuan teres an chinga e azola so thing an chinga a in kara bekang an chinga bekang kha tun lai khovela kan oil ti mai kan tel ti da chi fi jong mai kan tel man za somre tu thoi bekang atanga se mani bekang le so thing kha in mix bekang kha le thani kha la tam veng tu ni kha la chu tiang chu tu na hian mi rama an practice mek ni ti kan sei lok duwa chuan tuna puti ema zo na kha economy min ngong dan tu ra hi i keini chu dana chuan kan ram budget hi kan ring tlang vek tu na hi chon ram po tanga income local om lo reng renga hela hian ZZPM chuan so thing hila hian export oriented kan ti ni kan thon chu don kan rama kan thar chongai kan rama material nge hi kan thon chu nga kan budget po na mi hi thing tlang pa chor do ni thing tlang a i kezi a no cheng som nga kan le chuan ku intel jang thar har mi lo a thar chung ri bok si lo ba me thavel an tuwa November thla thar di to a khami tak mai kha thing tlang pa economy akang zot chutanga budget dang ni si lo kha chu ai economy min ti chang tu hi omin kam thela hone ke ni chuan pu ke sia an zot an cham lo se ya khai ron chak thaviu podi khat hemi square feet som panga in mo tu lai in hemi room biala hianin seng sing khadol la theideya an se thiam dan turin achan chu hei abi te lo ni ta khati han ti khan bi za do na ti theita abi kha thar kha thad de phe chuan I khata khanin keji khadon don kha a thar theide me ni alo rit ma sia cho hlim phe chu khati han ti khan thingtlang pa khanin an lo ho sak phanga chu ta kan han soitel du chu thingtlang an ho sak hian khopui kan ho sa ni nge kan ti chu thingtlang pa khan khoyami nge thila le yang khoya nge poisa manang he ta khopuya thoron hang don ani chu wang chuan amoni circulation kha a tha sang hal em me ya chu wang chu Mizoram economy ta hian hei hi thil thabel je jinga meaning a kan ti helani ani ang taka kan kalpui the chuan ni ro khalai khan ka job bel na chu ka tiang kha lo ni ta a tha a kun na thok tu te tan po a lok don in soi mang chuan aron ni ta photani kan riat du chu a market chung chang hen eng chin nge in thlen to eng chin nge international border kanin a market thi in zong to nge helai aram chu a hianin India ram chu hen a market thi in han zonna in nei to reng em enge so thing hi in tuipui ta sa ti teng a moi lo jong ni lo ta sela eng tia eng chin nge a zir chen hi in kalpui market the ya market committee market study team kha kan dina ke amin convener te min handa kan phak to kan ena foreign te India ram te chuan ke mani ngei po kan thian te tirin khuta delhi ate kan ken thla a teng han kan akwal ve ni amaro chu kan hlo chama level china chuan ka soi tum taka chu so thing hi chu tia pong ta ka chu kan thlang chu hral ngot chini lova chu wang chuan atopa kan conclusion ni ta chu na chin kha pu adi han ron sei suaya ten dar be sakal pu ngai ni kan tum dana chuan hey Mizoram chu sum don na hian kan chevel nam zong zong he kan thiam berani jep thu cheng lowa Manipur kan unau te po kan tuk lowa Assam khulai ka charmi phi chu kan tuk lo le zulani mani lo ka thlai le in hle tu na po le in hle kan oma kha khami vel me mi kan lani vai sum don he kan hiam em ma chu ta chuan kan strategy chu tender base export oriented kan ti kher ta ni chu mi omzia chu heta ale tu tur te kha anon kalang kenin a collection kha kan lo boi pueng society kal tlangin hena kan soitel du chu society kal tlang chau in kan la don society kal teng kan la don kan ti pon society nan boi puang so somnga ayan hral the phe chuan mania liap puya in sianga mundang danga po society nan tianga a collection center le apec house ang chi da kan lo boi pui venga kha kan lo facilitate ang ti chuan ole hei kan nei ta e kan tiang khalai khanin hei commission hi an lo om vek me ya kini ai ria hi khang kha i kan han khatia ka han ti ve le khan kan control vek anga
society kaltlang kha society and kol le chong tu ka state level marketing board om dona chu chu society ho jong jong an keng an khang ngai an khai khom le dona ni ti chuan society tam tak po kha zai khata kan lon za theinan ti kha tun tu ma chuan hemi district a tum hemi kho a kan tianga kholian deuh le te ma strategic deuh a khan an la khomanga ti chuan chumi ma hau po chuan a calendar kan siam dong ta ni chumi khami huna chuan so thing a om do ne kan tianga chuan an ni tender kha kan han chuanga an ron changanga an chan ma khan chuan kan chaw tir don lo a chan chu kan chaw chuan kar khat nuwa a wete ani na kha a hlau thin chu wang chuan perishable item ani wang kan film khura chu thei ram chuan market akati calendar mumal tak ne na kalpi kan tuma ti chuan an ni khan ron changanga khatiang khan collection center a aron chang don ta ni tu na hi chuan an ni tan ali tu tan pol hlok lowa a thar tu tan pol hlok lowa a jan chu tlang dung sang an kalkulan zunanga ya khami kha kan lo chok ve thunga sarkar tha chakna nen chuan an ron lak tup khan angam pon ngam huai ni a chan chu khatian zon ko khan petrol tan an seng chuk thowa chu wang chuan khaini chuan a collection center a mumal de ulekina ta tu ling ti han kan local penga chu a thabera ti kha kan ria tin duna kan so thing tam bera hi bangladesh a khwan alu thaveka siliguri khwan an chala ya khuda tang khwan tlom te in bangladesh alu thlachina chu india ra makal thi chu tamwak lo zo kan ni chulai chu kan hanjir to china chuan ani a mundang ne pokha umnol thawa mara chu amme ne hi chu khumi siliguri a khona topa kachara tang ti khan kachar mi ten la a siliguri zu pe vele chonga to kam mazon hawan oma chu tang chuan bangladesh alu thina ni la ya khani alo ma me pudi an som ze ya kha azir chian lam point lo be na sa view main au pui na san ber khani boka angai nom view